impumelelo ngeze yavuka ikulandele kunalokho izahle seyikufulathele nakungeminye imihlobo ngeze yavuka ikulalele kunalokho izase ikudelele nakuyimbila yahloga umsila ngokuthumezela nakungurhulumende ngeza kutsheje lokho ngiyazitsho bona mdela uvuka uzitsheje ndebele hayivuka ibambane njengendandane ezihlephulelana ihlokwendele bakwethu ikutani ikhambana le yathoba ukufunda ngo-1985 eMachipe Primary School ngeDamelton. Ngemva kwalokho-ke bachida bachinga eKwaggafontein ngoDisemba ngo-1986 during the KwaNdebele uprising-ke. Ngemva kwalokho wacontinua ngo-1987 wayofunda eMthonjeni Primary School. Later on wachinga eKhanyisa High Primary School engeVezukuhle, then wagraduate ngeVezukuhle High School ngo-1995. Then move back to eKwaggafontein ngemva kokuthi ababelethi but divorce. Then from that year he was raised by a single mother, matriculated in 1987 at Hluzingondo Secondary School after failing his first attempt in 1996 because of many involvement ku-establishment ye-KSRS FM okumrhatsho ongekangala community radio station ongekangala nawo. Ngo-October ngo-1995 initially recruited to be one of the first presenters by Mr. David Malatsi. Kunengi la siyakhona. Ngemva kwalokho-ke wabereka esi-taxi driver ngo-19 yey wabereka-ke esi-taxi driver ngo-1998 ngemva kokuthi aphumelele ku-grade 12 yakhe. Nakasuka lapho wachinga-ke wayokubereka ngemakhuweni lapha abayi-Garden Boy ngo-1999 ePretoria West. Lapho-ke umamakhe bekabereka njengomsizi wankhaya. Kusuka lapho-ke wakhamba yokufundela journalism e-Intech College ngoJune 1999 bekwafika u-2002 nge-30 June 2002. Ngemva kwalokho-ke ikutane khethu sikhamba nayo le yayokubereka njenge-intern kwaba yi-news reporter eKhaya FM 959 until June 2003. Yabona ukusuka lapho-ke ngifuna ukwazi ukuthi umnakwethu lo njengoba angene waba nekareko ku-sports broadcasting yaragela phambili profile yakhe lapho ithi he started as a sports presenter and commentator on April 2004 kwa-SABC Sport Ikwekwezi FM until ngo-September 29, 2017 I mean. And then 2007 he established a Pro Media, a self-publishing music publishing, and released Umkino as a comedian. Music introducer music Kamkino on radio, but lasted only for a year due to Mona. Ngemva kwalokho bakwethu warelease in-album ezihlanu under the same label between 2007 and 2014. Then ngo-2011 warelease a feature comedy movie under EPA Mabona Production alingisa Angu Kanabo wa introducer uKanabo. That was the introduction of Kanabo. So ikutane siphethe namhlanje bakwethu ukhone uku-establisha ama-brand a-different. Sizakhuluma nge-branding ne-marketing nayo, and then umuzwa ukuthi umkhumbulo wakhe ube kanjani. So ngemva kwalokho-ke ngo-2014 warelease first Pro Media title aliboni eyathumba ama-award i-movie which won i-SATMA award as a best indigenous movie, became the first isiNdebele movie to ever win an award, which is true. Yebo wafeature lapho-ke i-legendary ubaba Patrick Chayo ongasekho namhlanje umoya yakhe ulale ngokuthula. Warelease another movie ngo-2016 feature another legendary uJerry Phiri owaziwa ngelikaMafukeng uMafukwana.
The movie ke beyithathilwe Izelelesi. Then ngo-2009 ngo-2019 release another movie which became very popular entitled Ukana, esatrenda namhlanje. In the movie featuring legendary uMawaza Kabini, uMausofi Kabini, no Porsche Mthweni, no Babu Jimmy Machika, no Timothy Mnguni. The movie was the most successful movie. Our last movie is featuring Chris Badenhorst. Chris Badenhorst, yeah, and it's called Umsana Wekua. Fomos lapha batsho ndidikuwana likhulumisa isiNdebele mara ke siyeza lapha ngo-2023 wa-establisha a clothing label before ngeqa ke lapho bakwethu wathoma as an online streaming radio services ebizwa ngokuthi iFlair FM namhlanje, first of its kind to come out of KwaNdebele number 1. September 2022, during COVID, went to leave this. During COVID, went live during despite all odds years, and then go 2023 wa establish a very known brand ebizwa ngokuthi Ikumbese Sportswear and apparel specializing in tracksuit and sports t-shirts. Ayimbetheko namhlanje nayo ibuya ngaphasi kwe-label, ibuya ngaphasi kwe-company le ayi-establishileko bakwethu Ikumbese Sportswear. And then ngemva kwalokho ke he became a professional stock farmer. Yo, besasizwa. Ngo-2023 specializing in chicken, izimvu nembuzi ebizwa ngokuthi i-cattle farming. Bakwethu basibethele uBhokolo uProfessor Izandla. Yeah. Mfolocha Ndaba ezitha kunjani? awa nokho ke kuhamba kuhle. Yo. Mara wakwethu ukuhlale phasi. Vani ufundi profile? Well, I think not really. Angifundi ngoba ayikapheli, so kusesekuningi ngicabanga ukuthi kusafanele sikwenze. Umsebenzi sesemningi. Nanyana ke mhlambe ukukhamba buthaka kodwa ke ukuyifunda awa angifundi, sekuthi ke ngikhona ngibona omunye umuntu akayifunda ukuthi hawu kanti nale bonje konje iyabona ke kuba into enjalo. Mara okay, uhlale phasi uzibuze ngezinto oziachievileko, uhlale phasi uzithokoze, uhlale phasi amaNdebele appreciate enough. Well, ngicabanga ukuthi kuma platform njengala siyathokoza nokumenywa, siyalochisa nakubabukeli, sithi sicoca nje kibe silochisene. Ngicabanga ukuthi ke kunengi abantu abangakwaziko ngathi njengabantu abasebenza ngomphakathi. Abantu babona lokho ebakubonako, lapho kunye bezwe lokho ebakuzwako, bese ke ikulumo yakhona ikhambe injalo. Kanengi akuvami ukuvela imisebenzi emihle umuntu ayenza. Kuvela kanengi izinto ezingasizo nezingasilo iqiniso. Isikhathi esiningi sisebenzela ukubhuruza kunokuthi sisebenzele ukwakha. Isitjhaba samaNdebele sitjhaba esincane, kodwa ke akusiso isitjhaba esisekelanako nawuqala i-province nasibayibiza nge-province of legends, i-Eastern Cape. Asifani nesitjhaba samaVenda engicabanga ukuthi ke sitjhaba engisaziko esisekelana kakhulu ehlangothini ke letuthuko. Asifani nesitjhaba samaZulu, asifani nesitjhaba samaNdiya, ekungukuthi ke labo bantu bonke engikhuluma ngabo lapha babantu abasekelanako. EmaNdebeleni sine kinga yokuthi into yokuthoma asinanaha, lokho kwenza ukuthi ungaba namaNdebele akhuluma ilimi linye endaweni eyodwa. La sikhona sikhuluma isiNdebele sihlangahlangene nabanye abantu kwayona indawo esinayo esithi kwaNdebele le, akusiku la uthola khona abantu abakhuluma ilimi lesiNdebele babodwa bahlangahlangene nemihlobo eminye, okwenza ukuthi ke amaNdebele abe sibaga nakufanele ahlangane athuthukisane. Kanti ke nawuya kwaZulu Natal uthola ukuthi
wonke umuntu lapho ukhuluma isiZulu nawenza into yesiZulu akunamuntu ozokuthi yini ke le la nawenza into yesiNdebele kuvela umuntu okhuluma iSepedi atshela ukuthi batho ba Bartina ba kithi lo mangse ba dira kuvela umuntu okhuluma iSwati athi sebenzani ke nyalo uthi ulalele kuvela omunye umhlobo omunye njalo njalo so sihlala singaphasi kwegandeleleko ukuthi siziveze ukuthi sibobani ngikho nje sisalele emva pheze ngendo zonke nalemsebenzi esiyenzako ikhamba isalela ngemva sigcine singafani nabanye kiyo wonke ama department qala uDux Singanga uqale uSisco T ngikhuluma ngabantu abavele ngesikhathi sinye uqala umvumo kaSisco T uqale kaDux Singanga uqala umvumo kaDux Singanga kwakhona uqala umvumo kaSisco T uqala umvumo kaDouble HP into efanayo so sisebudisini kangangokuthi nanyana ungathi usebenza njani kuba budisi ukuvela khulukhulu naningasekelani manje kuba budisi ke ukuthi abantu bayazi yonke imisebenzi esiyenza ngoba khulukhulu nasingalungisa lento yokuconcentrate kuma negative siqala positive yo uvezile mna kwethu ukuthi asibereki njengesitshaba samaZulu asibereki njengesitshaba samaXhosa sibereki njengesitshaba samaVenda ngaphandle kokuthi singabi nenaha ekungeyethu nomona okhona lo nohatsha izinto ezinegative kukuphi lapha sileka khona khulu isitshaba pheze akukho la sikhona khona ngingakubalela yes ke ngikwenzele nje umzekelo olula epolitikini ekhaya yes sagcina ngabo baba uSJ Prince James Mahlangu ngabo baba uSS Khosana ngabo Pete Maqhawe Nduli sagcina ngabo baba Steve Mabona ukubona ipolitiki kwaNdebele asinayo ipolitiki walahlekelwa mamandla wezepolitiki awukhoni sengitsho kwenza nento ufanele ubawe nokuye toilet ubawe ukuthi man ngibawa nedi ukusebenzisa itoilet into elula sengilike ukuveza ukuthi into elula ekufanele ngathanda uyayithola ungeze wayithola angikwenzele umzekelo ngento efana nomhatsho wekhethu iKwekwezi FM iKwekwezi FM yathathwa yachingiswa eJohannesburg kwaba nomzabalazo wokuthi iKwekwezi ayibuye ize ebantwini bayo njengamanye imihatsho eminye pheze ngaphakathi kweSABC ngiyo yodwa iKwekwezi engasise ebantwini bayo abantu ke ebanamandla ukuthi bangayilungisa into leyo babantu bepolitiki asinaye umuntu ongayenza into enjalo akho uthatha ukhozi ulisuse eDurban ulibeke lapha eJohannesburg uthi no this is your base mhlezi la vele na ufuna ukuthi uthola umhatsho umuntu usuke eDurban uze la ngithi mhlambe kho uthathe lama radio aseLimpopo nanyana uthatha umhlobo wenene ulethe la uzokubona khona ukuthi umhlobo loyo uyoyilwela kangangani into yekhabo ukuthi ibe sekhabo amaNdebele achakala ukuthi iKwekwezi ibuye yabuye iKwekwezi ibuye phela iminyaka elithumi abantu abayibuyisako bamonitora bathi okay ibeke nePitora kwanje ibeke net la ePitora bayithatha bayibeke ePitora ihlezi iminyaka elithumi kuphela iKwekwezi bayithethe godu ibuyele la kade iveli khona kufuneka the same struggle ukuthi iKwekwezi ibuye izela so ngilinga ukukuvezela ukuthi ezinye izinto zizinto ezilungisekako kwaphela nje na unganawo amandla ukuthi uzisunduze zenzeke azenzeki sengenza umzekelo ke ngeKwekwezi kodwana kizo zonke izinto nawuthi uyaqala asinamuntu namunye ongathi angathi nakavela kuthiwe hey nangusazi wako wangikhetha madoda njalo njalo kusikatelele ukuthi sinabo baba uJanuary Mawaza Kabini ubaba uJimmy Machika abo baba uDavid Nkosi may his soul rest in peace abo Mama Cynthia Nkosi sihlangane sibe sichema siveze italent through ama movie esiwenzako esekabizwa namhlanje ngokuthi ma movie wesiNdebele akufanele kuthiwe ma movie wesiNdebele ma movie ayafana nama movie nanyana ngimaphi nalawa abo Nollywood namanye imihlobo eminye eyikhiphako ama movie asinayo nayinyeke ekhone ukuthi ikhambe iphumelele ingene at least kumzansi Magic lokho kukutshela ukuthi unenkinga yelimi awunakinga yetalent so italent sinalo kodwa ke abantu bethu sese balahlekelwe nakuzithemba ngoba abantu bethu
bafika lapha kukhulunywa amalimi amanye abasasikhuluma isiNdebele bazinyaza kangangokuthi vele batshela ukuthi no kani nikhuluma njani asinizwa thina isiNdebele senesidisi bese nawo amaNdebele ngokwawo bayakuthoba ke bayagoma bathi isiNdebele asizwakali bachuguluka bese na ufika eGauteng uthi wenza istatistics samaNdebele uthola ukuthi kuvela inombolo encane ngombana bathi kuwe uyasizwisisa isiZulu uthi iye ngiyasizwisisa bakubale namaZulu laya kanti ke naso ubuyelela umuntu angakafonelwa ngikhari yakhe sengithiwa ama-taxi driver achayela eflaga lawa achayela kubo Eastlane achayela Denebom achayela kubo Thembisa achayela kubo Johannesburg mandebele kwaphela nje abasikhulumi ngombana amanye amalimi ayabengamela bese nabo bagcina bangasaziboni ukuthi ilimi labo liqhakathekile. So ke so kunengi okusigandelelako njengesitshaba so ke kubudisi ukuthi nithi niyimbijana bese nani ngokwenu anizithembi bese nani ngokwenu nimonakalelana ninodwa yabona ukhulume ngeprofile kaMkhino esayi introducer nomhathi owayekade dume khulu ngesikhathi lesa uFBK uSlaki Sikhosana sathi nangipicture the idea ukuthi manje ngifuna ukuveza umuntu ongaziwako asakhulume asadelele akohole abantu aba sakhona ukuthi sikwenze lokho ngeproject kaMkhino kodwa ke bona abantu laba esasikhona nabo lapha eSABC bagcina baveza ukuthi hayi muzi uMkhino lo nguprofessor into le yachiphirika khange sasebenza and then abaphethe ngaleso sikhathi bayihasha ngehlabathi but no iproject kaMkhino le kanti ke yayi educational umnqopho ukuthi siyenze sasifuna ukufundisa abantu khulukhulu isiNdebele sasifuna ukuthi abantu ngoba uMkhino wayevela 5 seconds uyovela nje akubuza ukuthi into enje ibizwa ngesiNdebele nanyana into enje uwazini ngayo nanyana ukuthabulula nje umkhumbulo akhe ukhuluma into naso uyikhulume nganasi indlela lokho kuba liphaliswano umkhumbulo wakho usebenza ngenye indlela kodwa ke abantu ngombana khange bayibone indlela yaphambili ngayo bayibona ngaso ukuthi mhlambe seyinto nje emotsha isikhathi wayithatha uSibu emva kwethu wenza umzekezelo waphumelela so ukhona ukubona ukuthi kufuneka nje ibumbano kuphela ukuthi umuntu nakanombono thize ningabi against wona kodwa ke nimqale ukuthi ikusasa lalombono likuphi njengoba nasikhuluma nje Just njengoba ukhuluma nje wakwethu ngiyakhumbula ukuthi kube nomkhino kwaba noMaswethu kwaba nomsekezelo so now bonke abantu ama character abo bebangaziwa kodwa into ekade bayiletha for a radio station bebaletha ama numbers ngoba mbala i-concept kaBiziwe kaMatwetwe nayo yagadangwa ngenyawo ngilento engiyitshoko ukuthi amaNdebele awabumbani nawungaqala sinaye uBiziwe besenza into efanayo kodwa yena wayeqale khulu ngehlangothini lomvumo ahlanganisa ama beats enze isentence enza ama concept nje ahlukeneko well he's a good friend of mine and I can tell you this much ukuthi i-concept kaMatwetwe yamakha ngoba naye ngomunye walaba abanikelwa ithuba nguFBK Sikhosana ukuthi akwazi ukuveza ngehlangothini lelo ehlelweni lakhe uFBK so ke umsebenzi we-radio ngaleso sikhathi wawugade wenzeka kodwa ke kuba budisi ke nawuthola ukuthi anikabumbani nina abaphathi uku-embrace laba bantu angikwenzele nje umzekelo nawungaqala uMatwetwe uBiziwe sele ak-achievile ngemva kwaleya concept wavela njengoMatwetwe kodwa ke nangu namhlanje mhathi odumileko uThumba Bonongorwana mhathi ophumeleleko wawo umhathi weKwekwezi FM so ke kufanele ukuthi umbone lapha asayithoma into le ukuthi hayi man umuntu lo he can be the future of radio nje sinabo abantwana abazimbongi engicabanga ukuthi they are doing an exceptional job kodwa ke sibaqalelela ngokulingeneko na ukuthi sikwazi ukuba ne-succession plan ezakwenza ukuthi umhathi okwazi ukusebenza kuhle nangesikhathi esisapho singaveli introduce abantu abangazange bavele bakhule ngaphakathi komhathi akhe ngikwenze njengomuntu webholo kune-development ebholweni i-Kaizer Chiefs A team ithi dlala kube kune-B team kube kune-C team kube kune-development abesana abantu abakhulako beza through the ranks babe bazogcina ku-first team so ke nala emhathweni kufuneka into enjalo
That is why uthola ukuthi kanengi kuthathwa abahathi asele bakhamba khambile khulukhulu kuma community radio ngombana sebane lemungu kodwana ke nangesakhona ukuthi sibuthelele lona leli talent esinalo simhatsho silakhe italent sizokukhona ukuthi sikhambe sikhule ehlangothini lomvumo. We failed uSisco T ngizokutshela bona kuba yini kunomhatsho owavela no Double HP. Double HP made it to the top. Kunomhatsho owavela no Cisco T. uSisco T waziwa ngithi amaNdebele kuphela. Nje mvanyana nje kunomhatsho ovela no Skomota. Umskomota lo ayisimlo esimaziko kodwana ke kunomhatsho omsunduzako ukuthi nangu Skomota nangu Shebeshit njengoba ngikhuluma nawe nje. Ngibuyele mvanyana kancane nangu Makhathi wenze ezibukwako ehlangothini langikhapha isekelo litholephi ngekhapha ngesikhathi kuchagala ngapha iGamchiriri Boys khabe kuchagala uPenipeni ngale kuchagala uSilo Chigothwala ngale ngikhuluma ngokuthi umuntu lokhuluma isitsonga kuchagala uThomas Chauke ke khe ngikubekele nje uThomas Chauke ngoba yena uvuma umvumo vele ongowesikhethu samatsonga. So ke yini eyenza uThomas Chauke abe ngcono kuno Cyprus Boys ukuthi thina abanikazi bomvumo lo asusunduzi ngokwaneleyo nabo abavumi bethu abazithembi ngokwaneleyo kangangokuthi umuntu wakhona uvumela nethi ukuthi ingoma yakhe izwakale kuKwekwezi angeke wamthola eTaxi Rank ahlezi abethi igatara athi naka ama cassette ami nanyana naka ama DVD naka ama CD thengani ngaphandle kwalabo abantu engikhulume ngabo ekuthomeni ngathi bathuthukise isiNdebele bawathetha ama movie bawagadangisa bawathatha bona bawasa ema-Taxi Rank ngokuhlukahlukana ukuthi abantu bawathola ahatsheke iSouth Africa yonke asabalala. Umvumo wethu ukuthi ungasabalali ukuthi siyagadangisa bese sifuna i-address yomhatsho siyinikele umhatsho bese uyayidlala iphelela lapho. Na uyifuna ingoma leya kufanele ubuze emhathweni ukuthi ingoma bese emhathweni akusimsebenzi abo emhathweni ukuthi bakunikele ingoma nanyana bakuvezele ukuthi no le ivunywa ngibani le ivunywa. Umsebenzi abo ukuthi bayithathe bayiveze thina abanikazi bomvumo lo nabanikazi belimelo siphakamise ngendlela efanele iphakame ngayo. So wakwethu ngendlela ongivezela ngayo ungivezele imraro eminingi esinayo eMandebeleni Ngomambala isolution ithi well isolution ukuthi amaNdebele awachuguluke indlela aqabanga ngayo. Kanengi sengilemukile sisekelwa mihlobo eminye eseduze namaNdebele kodwa nengasiwa amaNdebele wona amaNdebele ngokwawo asangikhayelela ehlangothini lokusekelana. Cabanga ukuthi nasingachuguluka indlela esenza ngayo izinto lokho kukodwa kuzosithatha kusise phambili. Abantu bePakistan ukusekelana kuqhakatheke ngani? Abantu bePakistan laba esithenga kibo endaweni esihlala kizo umuntu ufika afaka izandla ngesikhwanyeni afike asize ukufakela abantu ngeplastikini nabathengileko ngemva kwe2 months yena lo yokade afakela abantu ngemplastikini bakwabo abanye abakhuluma ilimi elifana nelakhe babizana mfowethu bangazani kodwa ngebanga lokuthi bane common language bane common culture bane common goal bagcina basekele loya ukuthi avule sakhe isitolo ebuhle buzile omunye avule sakhe eBelfast omunye avule sakhe eVezubuhle omunye avule sakhe eKwagga bagcine nabayokustock bakhipha imali la nala bastock into eyodwa bayisabalalise bayishare amongst themselves benze imali ngombana bayasekelana abamonakalelani bayasekelana. So ke umuntu ufika la afaka izandla ngenkhwameni kodwa ke nawuthi uyamqala 2 months down the line sekanesitolo 6 months down the line sekaneveni njalo njalo sekanemali akhona uyithumela ekhaya kodwa ufike la anganalitho. Khuluma ngabantu beEthiopia, Bangladesh, Pakistan njalo njalo. Sengitsho nabantu beZimbabwe bazwana ukudlula indlela amaNdebele wekhaya azwana ngayo. Ngakwenzela umzekelo yes amaZimbabwe ufika kwakho athi ngiyaforoma nangiforomako ngiyenzani ngicala ukuthi intini lezi ziyokwenzani umuntu lo uyaforoma net nakaforoma i2 bags yokugcina
uza kuwe ade mlungu manje naforonya mlungu naqeda namhla mlungu manje wayakha bani mlungu uthi na uthi urarekile athi hayi mfowethu wayakha singakuyakhela nisakuchiphisela strong. So uyabona ukuthi umuntu lo ucabangela wakwabo beze bakwakhela bayogqina baplaystera benza konke ngombana bayazwana begodu bayasekelana nabenza into bese lona kakhako loyo gada forum umfakela idaka bese nabaqeda bayakha baqede lo kade akha kuzomunye uzoplaystera laba ababili laba bafakela lo idaka uyaplaystera. So that is unity, that is how they work, that is how they make their money. When ukhuluma nalo kodwana ke nakayokuthatha imali ezokwanela lo yanele naloya thina siberega umuntu uduma ngesitudu jama yedwa lapho omunye ajame lapha yedwa omunye ajame kangangokuthi sigcina sesazi ukuthi uzibani unemali uzibani unemali ukudlula ubani kodwana bona bagcina bayinto eyodwa efanako baba nemali bonke. Alright. Wakwethu ngiyakuzwa ke. Now asiyithathe from ekuthomeni. Yini into eyakwenza waba nekareko ehathi? Well, ngakhula ngimuntu olengisa abahathi. Abantu ngakutshela kuno baba lapha esekasebenza kwa Super B. He's my primary teacher ubaba Maluleke. Nguye lovane akhulume nabantu emhathweni enza amaphaliswano we Super B. That's my primary teacher. He introduced into yokuzithemba kithi wenza ukuthi sibantwana abancane wathi umunye nomunye akenze into ayithanda. Well ke mina ke bengimuntu othanda ukulingisa nangikhulako ngimuntu othanda vele ukulalela umhajo ngathi ngikhulu kune radio engakanyana isinga angikholwa ukuthi abanengi banayo imhajo engawuphiwa ngugogo uNasikhosana obeletha ubaba wathi ngiyakubona ukuthi uthanda umhajo khulu mhla ngilalako uthatha umhajo lo ngiwo ke engiwulalelako namhlanje pheze that's one thing eyangimotivateako ngoba ukulingiswa kha kwangenza ukuthi ngibe umuntu ohuluphelela ukulalela indaba. Ukulalela kwami indaba kha kwangenza ukuthi ngibe umuntu oselalandelela ukuthi what is geopolitics, what is global politics, what is national politics njalo njalo. Noma ngingeze ngaba umuntu wendaba ngiyo ke into eyagcina ukuthi ngilandelele ibizelo lokudobha indaba ngokuya lapha eIntech College. Nakhona ke iIntech College ngitshengiswa nguJoseph Peter Homu because nangifika emhathweni iKangala Community Radio ngafika ngisafunda nakhona ngithi hayi ke ngiye lapha into engangiyenza umhajo iRadio Ndebele now sese iRadio Ndebele yona ikwekwezi le ngangikhamba each and every outside broadcast ekade bayenza. So ke ngifike lapha ngiqala so ngibona ukuthi okay kulungile ngisesemncane kodwa lento abayenza la ngingayenza. First presenter engamlingisako kwaba ngu-Aaron Shedo Mbonani. So ke into leyo yangenza ukuthi ngikhamba ama-tournament khambe ngimlingisa njalo njalo ngisesemncane ke kanti ke iyakhula ke into lengaphakathi kwami nangikhulako ngilandelela indaba njengoba ngikutshela ukuthi ngimuntu olandelela indaba ngagcina ngithanda uFlomi ubatsheleni kwaBosikhosana kangangokuthi ke iRadio Ndebele beyithi nayizileko mina bengifika ngibawe ukulingisa abahathi. So ke bengifika lapha ngikhulume ngibawa ukuthi noma ngibawa uku-entertain abantu ngilingise abahathi. I went to an extent ukuthi kwakunehlelo ngezalana le elalihatshwa nguye uFlomi ubatsheleni kwaSikhosana lagcina sele lihatshwa nguma uSophie Nandimande. And njengomuntu othanda ukulingisa ke I always did it. Bengihlala phansi ngimlalela umuntu bese ngitshela lo ukhuluma so uma uSophie Ndimande wayezigedla makenza ibulletin yakhe imizuzu ngemva kwesimbi yethu yesithandathu ilithumi kwaphela ulalele ihlelo ngeza la nale. Indaba esizoyizwa namhlanje yindaba kaMongameli weSouth Africa ubaba uNelson Mandela lapha kade avakatshele khona ikhaya leNdandane. Sibikelwa nguMelusi Sikhosana. So ngilinga ukukuvezela ukuthi
Yes. indlela ekade articulate ngayo ngagcina ngimlandela. So ke uAaron Shedo Mbonani, may his soul rest in peace, ngomunye ke wabantu engangithanda kakhulu kumlingisi kangangokuthi nangikhulako kwakunabantu babengibiza Shedo ngebanga lokuthi ngangithanda ukumlingisa uAaron Shedo Mbonani nakahatsha ibhola. Naso ke into eyenza ukuthi ngigcine ngihatsha ibhola. Ngahlangana ke no may his soul rest in peace as well, Yeah. Ivan Ofroskekana. Yes. Wathi kimi, you are good, anothiza thiza asahatsha uthiza thiza angakabi station manager. U-station manager kusesengubaba u-Opa Mahlangu Yeah. emhathweni. Wathi you are good in what you are doing, kodwana ke be yourself. Uyakwazi ukuhatsha ibhola, siyakuzwa siyakuzwa ukuthi uyakhona nokulingisa ubatsheleni, nawufuna ukufunda indaba, be yourself. Yabo. So ke ngafunda kilokho kodwana ke into engangiyenza kuhle vele kwakukulingisa abahaji, ukulingisa ama-politician abanje ngobaba. In fact I think akunamuntu okhule ngalesa sikhathi ongakwaziko ukuthi and you know when you talk like this is exactly what it must look like. Yeah. So those things bengikhona ukuthi ngikhwele stage ngifunde indaba zingekho. So i-OB napa abalaleli bagcwele lapha and babawa ama-items, abanye bakhwele stage bavuma, abanye bakhwele stage benzani. So ke I ended up building a brand for myself ngokuthi bese lengaziwe ukuthi lo ngiloyo lingisa abahaji. Bengikhwela estage ngithi bandla lenkosi, kulandela indaba zomhatsho iRadio Ndebele zifundwa nguFlomi ubatsheleni wakwaSikhosana. Kubikwa bona kunendoda elahlekileko ngemva kokuthi ibigade iluse inkomo. Indoda leyo kuzwakala bona itholakele sele ihlongakele, sele itholwa ngabanye abelusi. Amapholisa weKwaggafontein asibikela bona indoda leyo ayaziwa bona ingeyakuphi. Abantu abalahlekelwe ngubaba ongaba neminyaka engaphezu kwema-50 bayabawiwa bona bayo emakhazeni bayokufanisa umuntu ongasekho lo. Umongameli narha uNelson Mandela kulindeleke bona namhlanje ayokuhlangana nabaholi bephasi eWorld Trade Center lapho kulindeleke khona bona babeke phasi imithetho emitsha. uMandela waveza kanengi bona imithetho kambiso esetshenziswa enarhakazini yeAfrika ayisiyo efaneleko. Siyamtsuphula. The United States of America has vindicated us as African countries. All of those people who have taken our rights away, their time is gone. Bekuzwakala indaba zangaleli awa ngoFlomi ubatsheleni wakwaSikhosana. Sihlangana kodwa kezinye ezilandelako. So that is what Yes. led to this. So ke the more ngikhula ngezwe ukuthi nokunomhatsho, I was doing Standard 9, ngisimbizo Standard 9 ngale Yeah, system Standard 9. ngo-1995. Mm. Ngezwe ukuthi kunomhatsho manovulwako ngapha ngeKangala and ngathola vele ukhona. I took kusho ukuthi azange nemali taxi azange ngiyifune, nokuthi ngibike ekhaya ukuthi ngiyalapho zange ngibike, ngase ngakhamba ngibawa ama-left ngafika. Ngafika kungomgcibelo. Ngathola kunobaba omunye bathi nguLaduma kuthiwa basho umhatsho uneveke uthomile ngoba vele wawuthome yona iveke leyo. Ngajame efestereni ngalalela. Kwaba nozako ke kimi uTokyo Masilela wathi man manje wajama la nje ngathi uTokyo lo kade khona. uTokyo is one of the first presenters. Nangifika ku KSRS, I'll tell you ukuthi ngathola bobani. Ngathola uSylvester S the Funky Jammer, he was doing a breakfast show. Ngathola uSoli the Maestro Mtungwa, he was broadcasting in English. Ngathola Joseph Peter Khomu. Yeah. Actually Joseph Peter Khomu joined us later because weza sekeza no Sylvester as the Funky Jammer, because uSylvester as the Funky Jammer ngokwamahlangu he was from Kwaggafontein. Bavela bonke eKwaggafontein. Khumula ukuthi nami ke ekhethe emkhulu kuseKwagga. So ke into le yalumatha njalo ke
so napho abantu engabathola Tokyo Masilela weza kimi wathi ufuna ukuhatsha na ngathi no man nginehuluphelo wathi iza ngomvulo loyo ebathi ngize ngakhumbule bekungu-October kuyabhalwa kufanele ngibhale i-exam I chose to go eKangala ngoba ngaqala i-timetable ngathi hayi no ngo-12 bhala ngo-12 ngizobe ngibuyile and then ngafike ngahatsha and then they were impressed. But the sad part is that I missed the test. I could not make it in time to come and write the exam. So that's how influential radio was to me. So thoma njalo ke uhathi napha abantu engabathola ngathola no Papa Large kwakuno baba omunye amkhulu so angene ebusuku so ke we didn't mind ukuthi usuke la uhike unganamali taxi ufike uhatshe bese ubuye so ke abo makhlukhlu babantu abezamuva nabomregu bezamuva abo George Sikhosana babantu abezamuva kodwa ke that is the cream and crop of iKCRS ukhumbuleke ukuthi ke emva kwesikhatshana kwezabo Hleziphi sasimbiza uNono Pine o Hleziphi Sibanyoni Western Bazemini kuKwekwezi and then kweza uBranco Buster sasimbiza njalo wenza iRock Special kweza uMbuzana kweza uThemba Sindani kweza uMavusana uVumvu so all those people babantu abathathwa yiKwekwezi enye into eyangithwenya kakhulu kwaba ukuthi there are people abangithola lapha bangichiya lapha and ngifuna lapha I got worried but ke ngaba nehuluphelo lokuthi no man kulungile ithi ngiba support ithi ngibenzela ama jingles so ama jingles law they got me fired you'd want to hear this go I think it was 2003 if I'm not mistaken kade ucothwa ke no ucothwa izinto zami sengajayela go 2000 and I think it was 2007 somewhere around there nangiqale ukuthi jama ngenzela uMbuzana nangijingile sebakuKwekwezi abantu lapha ngenzela uMbuzana wena usesebukhayisa mina ngisesengapha jama ngenzela uBranco ijingile jama ngenzela uBranco Ngambule kwaba kufunda kwami ke ukuhlanganisa amachata emchinini khona eKCRS so ngizama ukuchange ivoice lengihlanganisa lapha emchinini ngenze ama jingles so ke kikho konke lokho nangikwenzako ngikwenza ngethando lokuthi no one day kuzaba ngimi so ke I confused ama mini disc sasebenzisa lokho okuncane kubizwa ama mini disc ngaphuma ngangenza ihlelo lendaba eKCRS ngilibele nethi ukuthi sasilibizana ngaphuma ngaye story ngenza istory ngaceda ngabuye ngabeka imini disc etafuleni nangicela ubeka imini disc etafuleni ngabuya ngabeka konke engikusebenzisa kanti ke somewhere sazithola sisemrarweni wokuthi senza i-recording angithi bese uyifaka lapha emchinini bese uyahatsha kuya introduce kanti le minute disc engiyifake lapha akusiyo le engibuya nayo efieldini ngifake le enezinto engigada ngise iKwekwezi ngafaka into le lapha yathi iKwekwezi FM nangiyikhupha ngabe sengilada wafona babamalathi wathi ye wena mfana sewenzani manje lapha wathi ukuthi ke into leyo icho ukuthini icho ukuthi I messed up uMavusana vezi ifihlwa khole uMavusana wavela uMavusana was the station manager wathi yendoda ayikho nami engizoyisho ndoda uboss ukhulumile wathi ukuthi ke kufanele ngikhambe emhathwe ngabhala umhahabulo ongaka wencwadi ngawuchiya lapha nje useselapha ngabhala umhahabulo ongaka wencwadi ngawuchiya lapha ngechudo kwathi ukuthi ukuphuma kwami lapha angizukuhambela futhi ngombana ngachinga esikolweni Intech College nangise Intech College kwafika ke isikhathi sama practicals ukuthi ke fanele kube ne internship umuntu ayenza nangenza internship leya iKwekwezi yang discover nakhona ingidiscovera ngoba ngilandelele i-advert eyavela ukuthi kufuneka abahathi yayenziwa ngo the late ubaba SP Peter Mahlangu may his soul rest in peace so ke ngayilandelela kwaba kungena kwami ke kuKwekwezi kwaba ke ulangivela khona ku Limelight mara mfo yazi ngifuna kuphi ngifuna ungitshela ukuthi ubereka nobaba uDavid Malathi bekunjani kube na yipi impact kuwe
and nalapho uthi wena wenzela ababereka kuKwekwezi FM amajingi and wena usese ku-KSRS. So now into leyo yakwenza azange uyithabele ukuthi babereka le wena usele mara wakhona ukubenzela amajingi. Well, amajingi lawo ukhumbula ukuthi azange some of them azange afike nakibo. Yes. But ke it was something engangithi nangilalela umhajo ngibona ukuthi no iyachoda. Ukhumbuleke ukuthi at that time bekungimi owenza amajingi we stage sonke eKSRS, which is something engayifunda. Ukufika kwami kuKwekwezi into yokuthoma engayenza ngachange imaging yeKwekwezi without knowing ukuthi I'm doing exactly that. Yes. If you remember, there was a jingle ye station AIT yayihleba, so it Ikwekwezi. Ngiyakhumbula. That's me. And ikhona enye esayenza ko iKwekwezi ithi yayine voice ekulu, so lapho sikhona kunokukhanya. When I introduced it ngayisa kubaba SP Mahlangu wathi yenze enye efana nale wayithatha wayinikela abahaji bathoma bayidlala, and I was not aware ukuthi I was doing imaging until exactly until ubaba Mahlangu Thiza gave me an opportunity to change imaging yeKwekwezi to what it is today. Njengoba seyithi kukhanya ba i-transition layer ukusuka lapha lapho sikhona kunokukhanya to kukhanya ba, I'm the one who took that project ngayenza yaba yimpumelelo ngisebenzisana ke nomunye usomgunube we Metro FM uThabo. But ke all the concept, all the jingles ezilapha until recently nabuza kuchuguluka lapha nalapha I did. But ke history ekhona ukuthi i-transition yokusuka kulapho sikhona kunokukhanya to kukhanya ba, all that imaging I did it. So ke before 2017 nabazangijamisa kodwa ke bese le umsebenzi lo ngiwenzi. So I was a sports presenter on the other side, and then on the other side imaging specialist. Yes. Yeah. So now there was a time la amajingi weKwekwezi wamnandi, to be honest. So ngesikhathi esibewenziwa well ke angazi ukuthi bekamnandi kangangani kodwa ke engingakutshela khona ukuthi amajingi lo mhajo wonke ukusuka kukhanya ba, ukusuka ku lapho sikhona kunokukhanya to lapho akukhanya ba, from kulapho sikhona kunokukhanya wonke aphuma kulezi izandla. I can safely say that. Ukusuka nje net nakuchuguluka umhajo kuchuguluka nelogo sisuka ukuthi lapho sikhona kunokukhanya to la sikhona nje kukhanya ba. I did all those jingles engusawezwako ngila angale ngaku current affairs, most angaphanga ku programming akhambe achuguluka ngoba ngicabanga ukuthi akhona amanye ama colleagues asale angena ngemva kwami awenza umsebenzi loyo. So now nakade ubereka ngaku image ngesikhathi uJoshua Mnyakeni beyasese lapha or besele aphumile. uJoshua Mnyakeni wakhamba very early. Well, I remember I used his voice. I recorded him to do each first jingle yesivukile breakfast show. That was 2011. Kokune jingle eyikhuluma fast sivukile breakfast show, that one kwakuyi voice ka Joshua Mnyakeni, and that was the first jingle ye sivukile breakfast show, which I was there when it was concepted. Nombuzana no Dimoiza was in Klemtweni as the producer. We started in 2011 up until 2017. So I can safely say I worked for a breakfast show Yomhacho Ikwekwezi FM for 7 years. Yo. So now kuKwekweza udiscover ngibani kubani ukunikela that particular opportunity? Well, kwavela ipost, and by the time may his soul rest in peace baba uRaymond Nduli wayeqeda ukudlula ephasini kwathatha over ubaba uJPS Skhosana. That's my mentor, that's the person owang discover. And remember ukuthi he was familiar naye bekangazi ngebanga lokuthi I visited them kuma OB wonke. So nangiyokufika lapho finally uzokwenza into oyithandako kade uyifuna ithuba eline. So he trained me, ubaba uSkhosana. He took me to the stadium, ubaba uJPS. He took me to the stadium. Remember ukuthi nabas auditionako for uKhachibholo sa auditiona sino Days Mgidi, and we were a tie
kwaba yi-draw. Yo. They couldn't choose one out of mina no days. So the suggestion was that man ubaba Disco Mabena was no longer available. So one of us would replace Disco Mabena and one of us would then be on the post because bekufuna umuntu oyi-one. So sathathwa njalo sobabili. The first person owang trainer how to broadcast rugby nguye ubaba Disco Mabena nge-mentorship kababa JPS Sikhosana. So ikomo kaNcaku ngiyathokoza njengoba nakho ngilithola ithuba ikomo kaNcaku Disco Mabena ngithokoze khulu kwamambala. He taught me everything I needed to know for a start ngaleso sikhathi. Ubaba JPS Sikhosana, he taught me everything I needed to know ukuthi umhathi ubanjani yini edingeka ukuthi ube mhathi, istudio usilawula njani, equipment uyichecha njani, zonke into lezo ngafundiswa ngubaba JPS Sikhosana. So even today na njengoba na uza kukhumbula mbukeli ukuthi ngakhe ngajanyiswa ngijame 5 years from 2017 until 2023 ngingekho emhathweni. I had to go back to him for some of the basics because bunenge engithena ngibuyela lapha ngakuthola kuchugulukile kwafanele ukuthi ngizincenge ukuthi ngi-adjuste to indlela ekwenziwa ngayo nje. Kodwa I can safely say abahathi bethu laba abadala esabathola lapha ngibala uSP Peter Mahlangu, ngibala uMasontos, ngibala uNofanezile, ngibala uJPS, ngibala bonke nje Ivan Ofroskekana. They were 100% professional ukudlula laba abahathi esinabo namhlanje. Ukwenza kufana. So and ngicabanga ukuthi mhlambe ngizaba semrarweni ne-management ekhona nje ukuthi bayithathe mhlambe ngenye indlela, but I feel ukuthi we need mentorship. I think we are the only radio station esinganawo ama-legends next to us. Abantu bethu bathi bangaphuma baya ku-pension bese asisabasebenzisi. Kodwana na ungalalela iThobela FM njenganje kunoPeter Mashamayite engakhula ngimlalela esikolweni. Now yakubo Motsweding FM I think sikakhambile nje kodwa uhlezi isikhathi eside uPeter Vusmanzana to name a few. Kunomma lapha usesilindiwe ebekade hacha i9 to 12 yeMotsweding. Uhlezi isikhathi eside lapha kodwa thina umraro esinawo siyachukulula. Check uma uDudu Khoza. She has been doing i9 to 12 for donkey years. Sisakhula bekubek namhlanje. So thina siyakha sakhe nakuphelele silahlele le sithome phasi kodwa sakhe nakuphelele silahlele kodwa sithome phasi awuyi phambili na wenza njalo. So kufuneka ukuthi mhlambe abaphathi bayiqale ngenye indlela into yokurishafula khulu abahathi, bayiqale khulu nento yokubekela ngecadi khulu abantu because of i-age yabo, because i-experience yinto esingayithengiko esitolo. So sometimes kuyadingeka ukuthi sithi sizwana kodwa sibe sitshelana amaqiniso ukwenzela ukuthi into eright ikwazi kwenzeka. Okwethu uyaveza ukuthi sisitshaba samaNdebele ngiso kwaphela esinganawo ama-legend, because now namkhana esinga-honor ama-legend abo. Ngoba nangiqala istudio seKhozi FM ngaphakathi uyababona bo-Kansas City balengile la nabanye bakhe bahatsha ngaphambili la. So now why thina singa-honori ama-legend ethu? Why ama-legend ethu singawa-recognize? Well, into ebengikade ngikhuluma ngayo nangithoma ukuthi into yokuthoma kusekelana, into yesibili kuhloniphana, into yesithathu kupreserve i-legacy, because ngeze wangitshela ukuthi unaye umuntu ongamadanisa noDavid Nkosi ehlangothini lokulingisa. Kodwa show me isithombe saka David Nkosi namhlanje ukuthi siphi. Angeze wangitshela ukuthi unaye umuntu omutsha ophakamise nothuthukise noveze isiLebele through umhatsho njengoSohlungulu Sikhosana. Show me isithombe saka Sohlungulu namhlanje. We had one of the best, one of the finest broadcasters, Class Reese Sikhosana. Show me isithombe sika Class Reese Sikhosana namhlanje, whether kuse museum, whether kuse reception yomhatsho, whether kukuphi. We've got if founder ye Radio Ndebele uPinki Mabona. You can only
uthe naku yibirthday yomhajo mhlokho bese ufuthwa le angeze wamthola aplagwe somewhere angekhe wezwa kuthiwa namhlanje sikhumbula uPinki mabona lelanga abhubha ngalo leli nanyana sikhumbula uClass R nanyana hey uSP Peter Mahlangu wayegada athanda ukuthi ungangijimisa ikhulu kuyehlela iyagcina seyiadoptwa bogijimani nduli ngebanga lokuthi kuyinto ehle umehliso ijuzi nani all those people ngibo abantu abashape what we are today kodwa senzani ngabo are we honoring them baphi abomma uSofindimande where is John Indambo Sibanyoni so those people babantu ongabathatha ubafake emayikini namhlanje bakwenzela umsebenzi ngendlela efaneleyo so we don't honor our legends kangangokuthi we don't hear anymore even nalaba SSCT bakhekile sichabeni samandebele nenchabeni ezinye imedia iyabahlonipha njengohlezi iphisi Banyoni awusamuzwa nokumuzwa awutshelwa nokuthi uyephi kwenzekeni so izinto ezinjalo lezi ezenza ukuthi singayi phambili njengesitshaba uLucky Professor Mahlangu nanyana ungamzonda kodwa ke lento uphiwe yona ngaleyo ndlela I can give you simple example ubona ukuthi siMandebele siyakandelelana kwajanyiswa abahaji ngo2017 nguSavis Khosana nguBavaria nguLucky Professor Mahlangu nguBlachi Mthimunye ngo2023 abantu laba engikhuluma ngabo bathe nababuyiselwa emsebenzini ngebanga lokuthi sathi nasijanyiswa kwathiwa iSABC ayikajami kuhle ngakwezemali kodwa ke nasinto yenzekileko uBavaria wayeyianalyst nakajanyiswako ubuyele yianalyst uSavis Khosana wayeveza ihlelo fulela wanethwa nakajanyiswako ubuyele nje uyaproducer uLucky Professor Mahlangu nakajanyiswako wayehatsha ekseni kodwa namhlanje akasabuyeli lapho awutshelwa ukuthi kuba yini nawuthi uyabuza kuthiwa no we want new talent kani yini i-reinstatement ene asitsho ukuthi sifuna ukufela phezwe mic asitsho ukuthi no ngifaka lapho nanyana ngingasenalo khona nanyana mhlambe ngingasaqualify kodwa ngilinga ukukuvezela ukuthi sithatha ipolitiki sifake la emhathweni bese ugcina sele uzonda umuntu ngebanga lokuthi ukubuza into ethi kuba yini kanti mina ungangibuyisela la kade ngikhona na ubuyisela abanye la kade bakhona bese uba inyama nakakatsu njengoba vele ngazi ukuthi nangisuka la le podcast nayiphuma la vele ngiyoba semrarweni kodwa ke sengijayela ukuba semrarweni kulungile so wakwethu kukwenza ukuthi uzizwe njani njengoba ungakabuyiseli lo breakfast show wele angekhe ngaphikisana abaphathi ngibo abaphethe ngibo abathatha ama decisions and I am blessed kangangokuthi sengimuntu omajadu khulu nje ukuhlala iminyaka le yonke ngingasebenzi kwangifundisa ukuthi empilweni awuhlali phasi na ungacheka i-movie ethi uKanabo yaba imovie ethengisa kakhulu ngo2019 yangivulela amathuba amaningi kanti ke ukungivulela kwayo amathuba kwenza ukuthi ngibone impilo ngenye indlela ukuthembela emntwini ukuthi ubeke ubrotho etafuleni kuyinto engakalungi so nje sese ngizithembe mina ngithembe nabezimbami ngithembe nomthandazo ukuthi nanyana yini engenzeka seyilungile ngizokwazi ukuthi ngiyamukele I think I'm ready better than before ngebanga lokuthi as someone oku business ukhona ukubona ama business opportunities lapha nalapha and as someone okhone ukuthi abe nama publications anjenge Flair FM SA it is something engifundise ukuthi kuhle as a community we need a smaller nyana radio station eza kuba ngeyomphakathi ekhaya that will feed to Ikwekwezi FM. So I'm not worried at all. I'm actually for new talent. I am blessed ukuthi I made my mark ngaleso sikhathi and I'm happy ukuthi abantu abakangikhohlwa
kodwa ke ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi siqale phambili singasolo sililela izinto ezadlulayo. So ke angisena ndaba ukuthi khange basangibuyisela lapha, sengiqale ukuthi ngithuthukise abatsha abeza ngemva kwami. Kuyangithokozisa ke ukuthi si-Mhatsho iFly FM sikwazile ukusebenza nabantu abanjengoThulani Bongwe ngaphambi kokuthi aye emhathweni Ikwekwezi. So ke simthatha as our product. Sikhonile ukuthi sisebenze nabantu abanjengo DJ Mpumi ku breakfast show yethu, even though it was a short space of time. Kodwa ke lokho kuyangitshela ukuthi la on the ground siyasebenza, ikhona lento esiyenzako evuthiweko. Bengeke kwaphuma abahatsha ababili basuke ku Fly FM baye ku Kwekwezi nagade kungananto esiyenzako. So ke namanye ke ama applications kunabahathi bethu abasuke la baya ku Mutse Community Radio, kunabahathi bethu abasuke la baya eMalahleni FM. Lokho kuyakutshela ukuthi si producer equality. So now wakwethu njengoba nokukhuluma ngequality ne mina nangiqala ngeyami indlela mina ngiyenzile i-radio esikolweni. Yeah. So now i-radio ngiyayithanda bengiloke ngilandela abahathi abakhona njenganje abafiki equality le abahathi bakade, yabona. Yeah. Ngaphambili njengoba uvezile ukuthi nasikhuluma off ukuthi Ikwekwezi FM yi-brand ekukhulisileko, yi-brand esiyithandako soke nje. So now for Ikwekwezi FM to be a success kufanele senzeni ngoba ikhono lona likhona eMandebeleni ene Ikwekwezi FM ine potential. Ikwekwezi Mhatsho engiyokuhlala ngiuhlonipha engicabanga ukuthi nabanye abantu fanele bawuhloniphe, Mhatsho wekhethu, Mhatsho osakhileko. So ke into efanele ukuthi abaphathi beKwekwezi bayenze, fanele ukuthi babe nento esibiza ukuthi succession plan. Ukhona ukwenza i-projection plan, wazi ukuthi eminyakeni emithathu ngizobe ngisendaweni enje. Lokho kuyakusiza ukuthi usebenzele phezulu kweplan leyo. So ke awubabeke ekhaya abantu abanjengabo JPS Sikhosana, ungabanikela ke ama freelancer contracts ukuthi baphele bavela bazokumentora i-generation etsha engenako le yama 2000 to maintain equality ukuthi sihlale sinjalo. I think ngileyo kuphela into engasihelebha ukuthi sikwazi ukuthi si maintain equality nanya namhlanje istandard. Ukwenza kwezinto akusafani nje, izinto sezenze kakhulu online, siyakuzwisisa konke lokho, nanokuthi mhlambe simhatsho sifanele senze imali. Okhunye okwakwenziwa bahathi bakade okungasenziwa bahathi banje ukuthi abahathi bakade bebaya ebantwini, bebangalindi abantu ukuthi beze kibo. Angivale net lapho njengoba bengivezela phambili ukuthi bengiya la kade bakhamba khona bonke laba bebabizwa kuthiwe izani la beyibhizi i-radio Ndebele ngalesa sikhathi as compared to le esinayo namhlanje. So ke iphuma phela i-radio nayibizwe mhlambe la izokubhadelwa khona, kanti ngalesa sikhathi bekunento ezithiwa ke ma-activations. Usuyayenza nje activation, umema abantu, uyi-own into leyo, uyibambe lapho, uyibambe lapho, uyibambe lapho. That is why bekunamahlelo njengabo Phengula Mngoma. Amahlelo lawo bekenzelela ukuthi abalaleli babe ne-participation. Nje akubonakali ukuthi thina as umhatsho sibanikela ini abalaleli for ukuthi bayasilalela. When you listen to i-competition Avo Radio 2000 uyezwa ukuthi hey la kune concert endaweni nje, kunamathikithi, abantu bathola amathikiti, kunama voucher wemali engaka, kunani sponsor yini. So ba busy abantu abo. Mhlambe we need to escalate ourselves to i-level yama radio amanye sikwazi ukuthi senze into eyenziwako, ngombana nasingenzi njalo asikazi ukuthengisa, asikazi ukuba nentolo. Lokho kuzokwenza ukuthi sigcine nalabo abahathi esinabo basilahlekele, ngombana ke kuzakuvalwa umhatsho lo yakuthiwe awenzi imali. So now ungimentionele igama le show yakade. So now kwangivezela, kwangikhumbuza ukuthi wakhe wabereka noBaba uThiza sise on air. Yeah, ngisebenze Yeah. no Baba Mahlangu. That is why ngithi navane ngikhuluma remember ukuthi uBaba Thiza wayenza ihlelo Amalala Ndethe. Yes. And so what he would do is to
actually have a person ambiza udlula siyageza. Yeah. So somewhere I used to help you along those lines. Yeah. Yo. So now benjani experience no yokubereka naye? Very energetic, and ngicabanga ukuthi I drew the energy from him. Okay. Because if you remember ukuthi bengiya ngesinye isikhathi ngiyokuhlala naye nakenza iphengula mngoma. Wow. So he's not a kind of a presenter obekahlala phasi aqala imchini yenzeni. Uthiza nakahatshako, you would feel him ukuthi nangu umuntu loya ufikile. I remember at some point nginaye and kwafika abantu bajama efestereni, and then he said to me, ngibawuye lapha ukhulume nama security basayine abantu aba bangene balotshise msinyana, because mina bengifika early lapho kunye bekathi nayo ngene ehlelo langithole lapha. Yeah, wena mfana ufike ngani la, ufike nini? So ke bengimthwenya because I wanted to be like him. So ngamqala ukuthi wenzani. Remember ukuthi bekune reel to reel I system eyayisetshenziswa kade ukugadangisa. So ke what we would do is to record voice normally njengoba inje iyokuthi lo Chani ba la leli bese nakayifaka lapha uyayi fast forward bese ke izwakala ngephimbo elincane no Chani. Then I drew inspiration yokuchugulula iphimbo to umkhino to ukanabo from that, because remember uthiza bekungilo muntu othanda abantu. So sorry. So ke ukuthanda kwakhe abantu kwangenza ukuthi nami ngifune ngelinye ilanga ukuthi nangivelako abantu bathabe, and Yes. you would think ukuthi unomuntu lapha e-studio kanawa uyedwa. So that energy yokuthi nakahatshako ayayayayayayay tololololololo yoba wangena uthiza kwaba mnandi emakhaya lotshani bogogo lotshani bomkhulu lotshani, uyabona bese ke nasi signature kathiza ya lethi hlekelo lodwa. Yeah. No one has it. I think he's the only one. That was his trademark. Bekane energy. So you draw such things, positive energy leyo from him. Nakaqeda lapha. I'm sure bekahlala efonini the whole hour. Uya arrange ake angithi cedile ukwenza bophengula mngoma uyaqala ukuthi hey man ngingabamba abani man ukubalala ndethe ndambama njani bese ngikuhlala naye nakhona umalala ndethe bese ngiyamcala ukuthi oh abantu abudlala ngabo so wenza so those are the things engazifunda kuye engicabanga ukuthi he doesn't even today deserve to stay at home ngoba kuthiwa batsho ukupension. I think kukhona angasenzela khona to grow the station even today. Yeah. Because if you remember, we tried ukuyenza energy ka Thiza through Umbuzana. Yes. The only thing Umbuzana took for over Thiza its popularity. But uyaleka Umbuzana in terms of mixa nabantu nokuhlanganyela eminyanyeni njalo. He's that kind of a presenter othandwa babantu kodwana ongaveli ngokwaneleko ebantwini, if you know what I mean. Uqinisile lapho ukuthi because Jace bengifuna ukuveza ukuthi since then mina solo ngathoma ukulalela iKwekwezi FM. I-popularity isebahashini ababili kuphela. Yeah. Babuthiza noMbuzana. Yes. Kwenziwa yini lokho? Yini into abayenze different? Lento engikhuluma ngayo ukuthi i-succession plan. How do you introduce a person ebantwini? Uthula lo mhatsho uzwe kuthiwe kunomhatsho omutsha, but umhatsho lo akaka introduce. I can tell you ukuthi abahathi bekungena umhatsho ojwayelekileko abe nalo ofikako a introduce lo. So indlela ekade bayenza ngayo ngiyo eyenza ukuthi umuntu abe popular. Umbuzana wa introducewa wa advertisewa
wathi nakayokungena emoyeni Yeah. wabe abantu bamlindile. If you remember kwakunama billboards everywhere achoko Yes. umbuzana uyayibetha ingoma ba ku advertiser only ihlelo lakhe ngezikhethwe nguwe. So lokho ukuthi abalaleli bakhona uku-access umhathi babawa ingoma bese umhathi uyayidlala ingoma le kukodwa kukwenza popular. Bese ke umbuzana wa escalate wakhudlwanyana nakukuthi waba mhathi wokuthoma ukukhuluma isiNdebele ongena kumabona kude. Yes. Waba ngaphezudlwana ke ngepopularity kunoThiza Thiza. Kodwa ke I don't think we've done justice even us kuye umbuzana. If you check i-experience umbuzana anayo versus amalanga awangenako namhlanje abantu basabuza ukuthi umbuzana uphi. So awumruthi njalo umuntu emoyeni abantu bathi basalalele bese bezwe umhathi akasekho bathi balalela abantu bezwe uzibani bani lo akasekho akunamuntu obatshelile ukuthi kwenzeke. Those are things ezenza ukuthi abantu ba-decline in numbers abantu bangasalalela ngoba akunamuntu obakhulumisayo babona ngathi awubathathi serious. So now ninombuzana nibuye esikolweni C1 because nibuye esikolweni C1 njani nibuye esikolweni C1 sokurhatsha Yeah. when it comes to i-desk Yes. because umbuzana i-desk uyalazi Yes. i-desk uyalazi Yes. nalifundiswa ngani? Well, I think khona lokuthi yabona na umuntu ochayela Yes. uthoma uhlale ngapha uqale lo ochayela ukuthi wenzani. Spending a lot of time e-studio ubona ukuthi umuntu ohatshako lo wenzani njengoba ngitshela ukuthi mina bengikhamba ngifike ngihlale noThiza Thiza ahatshe ihlelo lakhe aliqede. Yeah. Omunye umuntu who gave me an opportunity to do that, may his soul rest in peace, Yeah. uKhodesa Msiza, uKhodesa Yeah, by night. Khodesa by It's night. one other artist nanyana an on-air personality owasinikela ithuba lokuthi asifundise kube nokuthize esikumunyako kuye. I have one friend also obekanginikela ithuba lokuthi ngiyokuqala Otis umsikosizer. Ngicabanga ukuthi abanengi sebamkhohlwa. When he started abantu abanengi babebona ngathi this guy hayi man uhatsha njani uyabhora because ivoice yakhe beyihoroza, but once you listen to the guy uthoma kumjayela bowuzokubona ukuthi ngomunye umuntu lo ophiwe ngenye indlela. Because i-style sakhe sokuhatsha besihluke khulu. So that is another thing eyenza ukuthi i-radio yethu yanamhlanje ingabi mnandi. Nawulalele umhathi azokutshela ukuthi ngeyesihloko esithi ihlanganiswe amagama lawo ukhona ukuwakhumbula ukuthi hayi man amagama asetshenziswa ngubani. So ke Yes. Otis umsikosizer, he had his own way of doing radio. Ugcina nawo ubona ukuthi hey hayikhona la ngathi kunento that is missing or something that is special. Umsikosizer when he was on air, he used to do things in a very polite way. Nangese ngikhumbuza wena kancane nakulobu ke leyo wayekade athi nakahatshako iphimbo lakhe lalihoroza sithome lapho bese akhulume kabuthaka. Introduction yakhe awonde mlaleli umhajo ikwekwezi ngumsikosizer ngoMotis umsikosizer wala emhathweni omkhulu ikwekwezi FM. Uyazi ke na kufanele bona ke wenza izinto kube nento esekuthwenyako angijike ngapha ngiyabuya. So those things, that articulation ngeyakhe yedwa, so it will make you wanna listen even tomorrow nangendlela ebekade enza ngayo amahlelo wakhe namahlaya konke lokho kwenza umhathi ahluke. So waba nabahathi abayi5 abahatsha ngendlela efanako uzokuba nomraro ukuthi umhathi awusabe mnandi. Mfo kungibalele ama-legend ekade kubahathi bamaNdebele esibaziko nesingabaziko nesibakhohliwe ekade baku-current affairs nabakade bangakuma-programs kungibalele bona. Well, I think we owe it ku Elijah Teta Masombuka. Yes. Ngebanga lokuthi ikwekwezi FM yayingekho, italent lethu lagcina sele liphazima ngale ngaku Radio Zulu. Elijah Teta Masombuka, may his soul rest in peace. Ngicabanga ukuthi
kufanele sibabale ama legends njengobaba uSP Peter Mahlangu bonke nje moya wabo ilale iphumule. uRaymond Smangaliso Nduli ngabanye babahathi ebaba nekhono. Kodwa ke kunomhathi owahathi isikhathi esincane lapha ku current affairs owayekade angasilo indebele kodwa ke wayekade ukukhuluma izindebele sicengile ngeindlela ukhulele khona la kwaNdebele uluyolo ngejane. Ngicabanga ukuthi ke wangena ngesikhathi esifanako nalo kufanele ngimbale naye ngithi may his soul rest in peace uSikhumbuzo Mnguni. Bonke njalo badlulile. So ke abo Fuduka Mkhwebane ukubala just a few bese ke angekhe ngakhona ukumchiya ubaba uJPS Skhosana nge-top 20 yakhe nembawo zabatsha ekulihlelo ebekade alhatsha ku Radio Ndebele lalingena 6:30 cobe ngomgcibelo. So Ferdinand Ndimande uNdlelehle Skhosana noDathile Skhosana Flomi Batsheleni Skhosana ngikhamba khambe godu ngapha ngendabeni godu awukwazi ukumchiya umswa nangu obekade akhuluma ngathi akafuni nakathola ithuba uTheli Machiyana. Indlela ebekade reporta ngayo yayikade yenza ukuthi ufuna ukuyizwa indaba le. Pheze na umcale ngale ngemazulwini uKharlos sakhe Mbenze indlela articulate ngayo indlela akhuluma ngayo ilimi. So ke naye uTheli Machiyana is one of those ngicabanga ukuthi just to mention a few ngilabo engicabanga ukuthi kufanele na kanjani sibe ne museum somewhere inthombe zabo sizithathe sizibeke lapha. Ukhumbule ukuthi ke awukwazi ukukhuluma ngeradio uyicede yonke ungakakhulumi ngosesidudu uFan ungakakhulumi ngobaba uPinky Mabona. Wayekade athi nakangena emoyeni umhajo usikinyeke wayene energy enye naye uPinky Mabona vele na uco-hosta naye wayekhona ukutshela emoyeni ukuthi kuba yini lo yenza ulengathi awuyazi. Wayecela ngene emoyeni athi wangena umachila komzenzi uthi leti sick tune leyo ngiyo eyenza ukuthi umuntu ahluke. So ke those are the people that deserve ayingicabanga ukuthi ba deserve ukuthi sibe ne whether langa lokubakhumbula but also imuseum nasikhodwana ihlezi lapha eMilutshana. Fanele ngathana mhlambe sinento njenge museum la sizokukhumbula khona abantu not even abahathi kuphela abantu abanjengabo Maqhawe Nduli Pete Maqhawe Nduli SS Skhosana Prince James Mahlangu abo Steve Mabona, all those people who made sure ukuthi isiNdebele siba ngilento esingini. Angikhumbuze nakho Mahlangu ukuthi amaNdebele agwetjwa noNyabela mhlambe amaNdebele adinga ukuyazi into le. uNyabela nakagwetjwako azange agwetjwa ayedwa wagwetjwa nesitjhaba sakhe kuhle ukuthi nangathana kuya ngombuso loya wamakhuwa kwakufanele ngathana isitjhaba samaNdebele asisa exist okuyinto eyenza ukuthi vele namhlanje nawuthi ngilindebele abantu baqala phezulu bakubuza ukuthi ungeweZimbabwe na. Khibe umzilikazi kaMashobane nakakhamba asahlela wathoma wasahlela abeSuthu wasahlela amaTswana weza wasahlela amaNdebele wadlula wachinga eMledlani wathatha amaVenda wachinga nabeZimbabwe. Namhlanje umlando loyo sowuflipiwa around kuba ngathi amaNdebele asuka eZimbabwe ezeSouth Africa. Khibe umzilikazi wasuka kwaZulu Natal wakhamba ahlula inchaba wakhamba nazo eZimbabwe. Manje ngangibuyela endabeni kaNyabela sengiyiphethe ukuthi uNyabela nakagwetjwako ngemva kokuthi abulala uPete Joubert noRoss Senekal wabaqunda inhloko kwakuthoma ukuthi umuntu onzima oyinkosi abhadelise abantu abamhlophe itax. Kwakuthoma ukuthi umuntu onzima ahlule abokhomanda bamasotsha bamakhuwa. Wakwenza lokho uNyabela nabamgwebako uNyabela bamgweba nesitjhaba sakhe bathi ugwetjwa nesitjhaba sakhe ukuthi amaNdebele amadapenari bangaphinde babuye bahlangane babe sitjhaba. Ngiyo leyo nto eyenza ukuthi amaNdebele athathwe ayokusetshenziswa iminyaka emaplasini yamakhuwa iSouth Africa leyo ke nje. Ngikho uNojiyana eKZN, ngikho uNoskhosana eKZN, ngikho unabo Srudla ngale nanyana sibababiza ngeindlela ngale eVenda abosibasa babantwana bamaNdebele babantwana bekhaya abathathwa ngaleso sikhathi.
So ke uNyabela wathi emva kokuthi agwetshwe isitshaba samaNdebele saphatlalajwa bekwaba ngo-1924 la ubaba wesitshaba uMabhoko aza kuthenga inarha iVeltevreden farm namanye amaplasi aseduze wakhona abiza amaNdebele nje ngo-1924 wababiza wathi izani buthelelanani amaNdebele abhala ukuthi ahlukane angasaba sitshaba ngombana kade anomgwalo umgwalo lo wawusetshenziselwa ukubona umuzi weNdebele ngaphakathi kwamakhuwa ngaphakathi kwamaplasa amakhuwa lawo so ke ngiyo le into eyayenza ukuthi amaNdebele angeze achabalala so ke sibabantu kuhle kuhle siya regrouper manje kufuneka ukuthi siregroupe kuhle singabekelani ngecala nalento yokuthi sinande sithi ya lo mkobola lo mbhekali lo yini lo ngumahlungulu thana siyayilisa ngombana sibantu abomuntu sinto oyodwa sekwahluka ngemgodi umuntu akizo abanye izinto esele bazikhohliwe bazenza ngendlela yabo bese bathi ke nase bakhuluma bathi no asifani kodwa kuhle kuhle siyafana thana siyabuthelelana senze into ephelayo wakwethu bengithe sokukhuluma ngawe ngiyabona ukuthi sihloke part 2 ne-part 3 ne-part 4 ne-part 5 yabona ngoba asikangeni ekutheni sikhulume ngama-awards wa-creative. Well, I think maybe we can summarize this thing ngokuthi mhlambe umbukeli uyadinga ukwazi ukuthi what kept me going iminyaka leyo ke nje ngikhambe abonongorwana bamaSatma iminyaka edlula kuke-10 yes kwangizwisa ubuhlungu ukubona ukuthi amaNdebele ayagandelelwa lapha kuma-Satma Awards yes okuyinto eyenza ukuthi ngithi let's have our own provincial thing ezanjalo ama-Mpumalanga Sunshine Media Awards yes nako asithomela yeah asithome ngama-Magnetic Voice Awards kwamambala vele ngayithatha lento ukuthi man asenze i-Magnetic Voice Awards ngokusekelwa ngubaba uHotdot Masemula neSheldon Lodge ngombana ke ngangisebenza kezokuzikhangisa khona lapha eSheldon so ke ngabona ukuthi umhajo khethu lo asiwuphakamise ngokuthi siwenzele ama-awards into eyenza ukuthi ama-Magnetic Awards angasaragela phambili kwaba ukuthi isekelo khange libe lihle nenkulumo ezavelako ngemva kwawo khange kube into ehle because remember ukuthi i-award kuba ne-committee that will work behind the scenes that will do research that will do accounting that will do everything that has to do nokuthi ngubani onamavota ingakhe ngubani othola i-award yiphi njalo njalo bese the execution part on stage msebenzi walaba abantu abangemva so most of the time we are not compelled ukuthi siveze ukuthi lesi yenze nobani kodwa ke angikuveza ukuthi ama-Magnetic Awards enziwa njengawo wonke ama-awards nangizawenza ama-Magnetic Awards ngakhuluma noma ongasekho may her soul rest in peace she just left uMawuzanele Mbokazi ngambuza ukuthi kuhle kuhle kusetshenzwa njani and ngaya kuba buqoba naye ukuthi ke lapha kumaSatma kuhle kuhle ngapha ngemva kwenzakalana wangimema wathi iza uzokubona ngaya lapha sinobaba uMasemula uMathutha Masemula sayokuqala ukuthi kwenziwana so ke sathatha all the numbers necessary ukuthi sikwazi ukuthi sithole yonke lento ama-SMS acreatewa njani abantu bavota njani zonke into lezo sakwenza konke lokho kodwa ke isekelo khange silithole kunokuthi sithole isekelo sathola ukukriticize ngabona ukuthi hey into yamaNdebele wodwa iyathweka ngathi no asikhulisi into le ibe yiMpumalanga Sunshine Media Awards yes what happened ngama-Sunshine Media Awards kunonyaka la abahathi bonke beKwekwezi FM bangazange bawangenele ama-Sunshine Media Awards kwangena iligwalagwala kwangena iRise FM so ke to me that was sabotage because ama-form were available for everybody to enter the reason why sino King Biziwe today emoyeni is because uKing Biziwe got what he deserved wavotelwa balaleli beKwekwezi as umhathi obest wathola unongorana wakhe waba yi-King of Radio eMpumalanga ngonyaka olandelako yawinwa ngewogwalagwala uShaba Mavuso so ke that was according to ama audits wethu kade asitshela njalo
angazi ke nanyana mhlambe kumraro ukuthi umuntu abe mhathi abuye godu abe neproject enye ecadi bese ikubangela umona abantu babone ngathi wenza amamiliyoni bese bayisabotaja ke iprogram yakho njengoba benzile abahathi bekwekwezi kiwo amaMpumalanga Sunshine Media Awards. I had to even step back and say Matuta ngiba ukuthi kube nguwe orana indwele because mina it looks like I'm conflicted somewhere ngebanga le position engikiyo ngapha ngimhathi and then ngapha ngiyifounder so ke but it doesn't matter nase ngikhuluma in a logic space because into enye nenye is audited. Bona into engathana bayenza bathana bathi letha ama-audited record, letha ama-audited statements sibone ukuthi vele na nangabe mhlawumbe umuntu akakuthembi uyabona. So ke sezinto ezinjalo ezenza ukuthi ukhamba uhluza lapha nalapha and ke asesekhona ama-awards it's just that aphazanyiswa yi-COVID ngicabanga ukuthi asaza kuragela phambili nanyana mina ngingasese active kangako kiwo kodwa ke akhona amanye ama-awards wamandebele ezako engicabanga ukuthi are gonna be an exciting project pending ukuthi abantu bayisekelana. Ikingam ukuthi angikhona ukupretend ngingilomuntu okhonwa liqiniso ngingilomuntu okhona ukuthi into ngiyikhulume njengoba na injalo bese iyadlula manje na uyongilalela bese ubamba amagcubu ngemva kwami hayi sengekwakho welokho kodwa mina akekho umuntu engiba nomraro naye sengikhuluma ama facts njengoba nanjalo bese ngiyadlula nalento yokuthi ama-awards asabotajwa abahathi bonke zange bangene bekwekwezi sengayidlulisa kodwa ke ngazwisisa ukuthi nasithoma inkulumo lengithome ngathi mina kuwe amandebele akasekelani. So this is one typical example. Kungitshele ngama MTN Radio Awards namhlanje abizwa nge-Liberty Radio Awards I think. Ama-MTN Radio Awards I think I was a finalist twice and then ngenye yezinto ezenza ukuthi ngingenelele ngifuna ukwazi ukuthi ama-title sponsors atholakala njani. Well ke okungithabisa ukuthi namhlanje I have a very good relationship ne-MTN and ekuyinto engicabanga ukuthi isaza kukhamba isikhathi eside emhathweni iFly FM 50% of sponsorship esinaso sivela kwa-MTN and pheze amahlelo wethu i-top 30 yethu ibizwa MTN top 30 and zizinto engazifunda lapha kuma-MTN Radio Awards ngangena nokho ke ngahloga ichudu ngachodela eduze ukuthi ke ngimthole uNongorwana nokho ke wabuya naye ubaba uSP Mahlangu wasijamela kuhle khulu kwamambala. Ama-Liberty Awards ngicabanga ukuthi ke ngamanye ama-awards engifunde litho likhulu kiyo ukuthi izinto zenziwa njani. I even know the founders zawo of which the same auditors abawasebenzisa lapha are the same auditors esiwasebenzisako kuMpumalanga Sunshine Media Awards. So that's how big they are. It's just that sometimes into nayithonywe lindebele abantu bayibona ngathi incane nanyana mhlamba yazisa. Okwethu uthome iFly FM. Yes. So now into ezizicabanga njani? Well, Awards, ma-concept afana nala. Yeah. Ma-concept wama-movie. How did you start? Konke kubanga umhlafo. Khumbula ukuthi ama-movie it was not my concept, it was a joint concept of amandebele a-concerning ngibala ubaba uJimmy Machika, ngibala uJanuary Mawaza Kabini, ngibala abo Mausofi, ngibala uPosh Mthweni, ngibala the late David Nkosi no Cynthia Nkosi. May their soul rest in peace. So into ekhona la ukuthi sabona ukuthi siyasidinga isindebele TV to support ama-movement afana ukuthi we need amandebele on TV, we need ama-concept afana nalawo ukuthi siyenze into lesiphathe so now nasi movie yesindebele and kubonakele ukuthi amandebele ke naso into abayisekeleyo out of yonke into esiyenzileko simandebele ama-movie la wesindebele bawasekele khulu kwamambala. Ngicabanga ukuthi nakhona kwenze ukuthi kube into yokuthoma ukuthi yenzeke abantu khange bacabanga ukuthi bangalibona indebele TV. So ke ukwenza kwethu ama-movie la kusukela ekutheni asisiboni isindebele lapha e-TV so sathi ke ngcono senze lokhu mhlambe bazasibona bakwa SABC bazasibona bakwa Mzansi Magic bakwazi ukuthi basi-recognize
endabeni yama awards mthlago wokubona amandebele asolo aya kuma Satma Awards abuye anganabo abonongorwana. So ke zizinto ezinjalo ukuba ne radio station njenge Flare FM kubona ukuthi ithembisile iyonke ingaka ayinawo umhajo ongawukhomba ukuthi naku umhajo ngewala ethembisile. Anginyazi iKutani FM kodwa ke iKutani FM is a Christian radio station focusing on izinto zeBhayibheli, izinto zesondo njalo njalo, beyiphethwe babantu beswazi abobaba uDlamini okuyifounder yakhona. So ke bengifuna something ezakujamela abantu bakwaNdebele, ibe ngeyakwaNdebele, busebenza abantu bakwaNdebele, ithuthukisa abantu bakwaNdebele. That's how iFlare FM came about. And iFlare FM ibelethwe ukuthi ngajanyiswa emsebenzini noma ngingazange ngitshela ukuthi ngijanyiselwani, kodwa ke ukhumbula ukuthi into leyo iimpacta impilo yomuntu negatively, more especially nangabe unenkoloyi onanya mhlawumbe unenkoloyi unezinto ozibhadelako, une-income oyitholako qobe inyanga, bese ke konke lokho kuyajama nje ngebanga lokuthi utshelwa kusele 3 weeks bathe kupheleni kwenyanga le asisayivuselela icontract yakho, bese uthi uyabuza ukuthi why kungaba nempendulo. So into esekhona ngileyo nje ukuthi kufuneka ukuthi sibe nento ekungeyethu, ize njalo ke iFlare FM ukuthi akhe sibe nento ekungeyethu yakwaNdebele. Ngikho ngathi nangihlomako ngathi kwaNdebele is number 1 radio station. Nakhona angisingedwa, mhlambe ngasekuvele mina ngaphambili kodwa ke bakhona abangisekelako ngemva. Ukhona ubaba Mathutha Masemula, ukhona uJali uBeats Khosana, bakhona bo Bavaria Themba Masuku, banengi abantu abangemva kwami kodwa ke sekuvele mina ngaphambili ngoba ke mhlambe iconcept iyeza nami. Kodwa ke ngicabanga ukuthi umhajo iFlare FM umhajo wabantu bakwaNdebele, abantu bangawukhombi kimi bathi yamhajo kaProfessor, mhajo wabantu bakwaNdebele. Ngicabanga ukuthi ebegodwa okhunye kufanele ngikubeke nje straight, iFlare FM is not and is never going to be a competition to iKwekwezi FM. It's just a common ground ukuthi ihatsha ngesindebele. Well, ihatsha ngesindebele ne-English of which iKwekwezi ayikwenzi lokho, but ke it remains a commercial community radio station. Nakwethu kungitshele ngomnyanya owawenza ngokuhlonipha inkutani zamaNdebele nge-SS Guest House. Yeah, anguthome la wathoma khona. Basically sawuthoma lapha yini Kabini Hotel, I think 2 years back. Okay. La sasigidinga khona umnyaka. Yes. Ngoba ke nawungakhumbula umhajo wathoma nge-COVID azange sikhona ukwenza litho. 2021 azange sikhona ukwenza litho. So 2022 kwaba kula sihlonipha khona nokuthokoza abahathi bethu, because we felt ukuthi we have a special group of presenters, abo Mr. Cool Kabini, uMandla, we've got Umvelo Nduli, we've got Usekhona Ngodela, we've got Umpumi, uNompumelelo Sikhosana, omunye ngasilo uDJ Mpumi. Okay, and yes. Then so sina one of the best finest presenters uRicky ATM. So abahathi bethu laba na ungabacala kuhle naku sports sinabo TK Steering, those are the people abathome ibrand iFlare FM. Those are the people who wear t-shirts every day and go Paula Mall. And remember ukuthi we became the first radio station to broadcast from a mall outside everything, which I feel ukuthi it's an achievement on its own ukuthi nibe se mall. I copied the concept from Rise FM because base Riverside Mall. Yes. So I copied ngayileta ngapha. So abantu aba nawuqala ngendlela abasebenza ngayo bahlangana nabantu. So nawuthoma umhajo phasi udinga ukuthi umhajo lo embracewe babantu. So it's exactly what happened ngoba wonke umuntu oya ePaula Mall okhamba ngetaxi uyokhwelela ePaula Mall. Now ukhwela itaxi ePaula Mall kunembikara ezilila iFlare FM. Now ukhamba ngamateksi wakwamhlanga ama-local amancane ngaphakathi kulila umhajo iFlare FM. And abahathi bethu bagcine bangasabhadeli
eTexini ngebanga lokuthi baya emall every day so bagcina abantu abangani abachayela ama-taxi so ke we were trying ukuthi sihloniphe abahathi laba abaphakamisa isiNdebele nokuthokoza nje ukuthi beza ngaphandle kokucala ukubhadelwa nani si kade ke sithokoza nanokuthi sasise lesi embrace ngu-MTN that is why ngithi MTN njengomhathi weFly FM usithethe wasibeka ngoba ke pheze konke esinakho ngokwethu equipment esisebenzisako asicachi nawucalako sinekoloyi ekungeyomhathi dedicated yabahathi sinezinto ekungezethu based on sponsorship that is why ngingazange ngifuna ukuthi ngisebenzise imali yomhathi for izinto zami because I have to account every time after 6 months board meeting finance account ukuthi senzeni and then unyaka nawuphelako we must show abantu abasebenza ukuthi senze lokhu nalokhu that is why abahathi bethu banama name tag that is why abahathi bethu bane uniform abayembathako to show ukuthi babahathi bayasebenza and we take them very serious so ke sawenza njalo ekabini hotel umnyanya lo kuhlonipha abahathi then we realized ukuthi njengamandebele sinabantu nokho abenza umehluko ngobundebele so it happened ke ukuthi uThando Mahlangu was one of those people aba influential ababe ma activist avele ngaphambili in the name of ukuvikela isiNdebele and sa realize ke ukuthi naye uThando Mahlangu lo kunogogo uDr Esther Mahlangu ekufanele ukuthi simphakamise khulu ukudlula uMandela ngoba ke unguMandela wamaNdebele so ke ngikho samhlonipha naye sabe sayokubawa ukuthi mansi ba ukuthi calendar yethu ibe lapha phezulu nalaba abantu esibabonako ukuthi benza umehluko eMandebeleni because we pride ourselves ngokuthi siMandebele as much as iFly FM ihatsha nangesikhuwa sinobudlelwano obuhle neJacaranda FM sinobudlelwano obuhle nePretoria FM ebekade kuyiRadio Pretoria njenganje napho ke abantu abayibackbone abantu abasekela ngombana ngiyibaveza ngoba ngazi ukuthi mhlambe abantu baza kulemuka ukuthi uprofessor uyithathaphi imali yokwenza uX Y no Z kufanele ngiveze ukuthi ke through uSpa wePola Mall ama owners wabo lapha kwaSpa bale eLimpopo ngibo ke abasisekelako ngikho ihlelo lethu lekuseni lithi Super Spa Breakfast bekuhlonipha nabo ke abasekeli bethu aba nokusekela nokuhlonipha laba abantu abasekelako ubaba uSomakhawula cobe nakenza umnyanya uyasibiza sihatshe lapha siukhavare siufake la siufaka khona kodwana kunabo baba njengabo Daniel Chada Mnguni abavula indlela yekoro yomvumo wesiNdebele ngikho ke sabona kunesidingo sokuthi sibabize sibahloniphe uma uthuthukile kabini ngumma ohlogomela abantwana bamaNdebele uma ohlogomela isiNdebele ngokubanzi baso sabona ukuthi ke naye simbizo professor simhloniphe besihlonipha wonke umuntu owenza umehluko ngesiNdebele ngobundebele so ke asazokuragela phambili ama Fly FM Awards kodwana ama Fly FM Awards ngewabahathi akhona ke ama awards angaphakathi komhatsho eswabiza isicoco somhlaba ekukuthi nje ititle yakhona iphethwe nguMamthombeni umkaBhahu la yi beauty contest yamachakazana yabomma abambatha isiNdebele abathuthukisa isiNdebele abafanelwa so sithi sifuna ichakazana eliwadlula wonke amachakazana nastragela phambili sifuna ichakazana eliphatha isicoco somhlaba silicrown njengabo Miss esiba crowna lephezulu yini kani ebhala ukuthi abantu abasiba crown ngalento abayenzako ngikho ke esikwenzako ukuhlonipha abomma beSouth Africa ngale kwalokho sicale nani ukuthi la esiNdebelena sinamahlawana sinama 14 nakhona ke fanele ke sibe nama category ke siyangezelela unyaka uvela category ihlawana lonyaka
i14 lonyaka ichakazana lonyaka. So ke ngizo ke izinto engicabanga ukuthi zizosiphakamisa simaNdebele, sibukane thina, sithokozisane thina, siphakamisane thina ngendlela esimaNdebele ngakhona. Singeze sathi hlangana nokuningi esikwenzayo sibone ngasuthi mhlambe kuyanyazeka ngoba ngithi esisuke sizinyaza. So ke umnyanya lo uzekiwo umnyanya onjengaloyo ngokuhlonipha abahathi ngeBefle FM, kanti ke kuhlonipha nabo bonke abenza umehluko elimini lesindebele, khulukhulu ama legends. Uma uSophie Msoziswa Mahlangu wayogwala iUniversity eMpumalanga, wenza ibicycle yokuthumba laphanyana ke ku-Onibos, kanti ke kade ayikhamba indlela nogogo uNostokana, kodwa ke yena simphayela ngecadi singamthathele ehloko khulu. Sikhathi ke nje sokuthi naye simcale ngendlela enza ngayo umehluko uma Sophie Msoziswa Mahlangu hlangana nabantu abenza umehluko. Ukhona ke uMemento Skhosana, yes, ngabanye babantu abakhone ukuthi balethe any celebrity ongayicabanga la kwaNdebele, wenza i-lifestyle ekube ngeyokthoma kwaNdebele nje. La sihlezi khona bo 1022 ziyalandela indawo ezinjengalezo, ziba ama lifestyle abomthonjeni lapha eLuthuli, ziyalandela indawo, kodwa na sonke sibone ngoMemento Skhosana. Abantu abo ngibo ke abantu esikhambe sibahlonipha. Now checka ko uZodwa Mabhena becomes the first lady of jazz esindebeleni, because ama genre wesindebele asiwavumi, asinayo ijazz ongathi nasi jazz nanyana nasi afropop nanyana nasi in asikwenzi konke lokho. Ngiyo lento yenza ukuthi ke ubabize abo Siskhothi bazoba ama legend, ukuthi bakwazi ukukhuphula abo Lilo NTK nabanye abavela ngemva, ukuthi isindebele lesi asivumeni ngaso abantu bebasijayele. Ngiyavuma. So wakwethu into ziveza zonke ziveza umnotho, ziveze ikhono. So nawo simaNdebele kufanele senzeni ukuthi sikwazi ukubuyisa umnotho lo uze ngemaNdebeleni. Kufanele senzeni ukuthi sikwazi ukugugela ilimi lesindebele phezulu khudlwana ukudlula amanye amalimi. Kufanele senzeni ngoba isindebele mina hayi ngisifanise nemayini engakamayini. Senzani thina ukusuka la kuya phambili? Ukusuka la kuya phambili asenzeni isindebele. Cala msi kunesikhethu, isikhethu siyakutshela ukuthi into enje nenje ayenziwa ngesikhethu. Ngawenzela nje into elula. Isokana nalithandana nomntazana, umntazana lo wabhubha, isokana alinalungelo lokuthi liye emngcwabeni. Sikhethu sitsho njalo. Ungafuni ke wena ukukhubhulula ngale ukuthi kuba yini kuchiwo njalo. Into le wayenza uza kubona bathi isala kutshelwa sibona ngomopho. So ke into efanele ukuthi siyenze, asibeni maNdebele kuphela kwento esingayenza ukuba maNdebele. Ama arts gallery all over the world bayasazi isindebele, as trademark umsebenzi wethu. Ugogo uEsther Mahlangu uwa trademarkile amagwalo wakhe. Omunye umuntu omutsha okhulako akawenza amagwalo wakhe awa trademark, sazi ukuthi la gwale kwenziwa ukuthi nokuthi kubereke ingwani creations nanyana kubereke uzibanibani. Umsebenzi lo siwu own ube ngewethu, singeze sajamela ngemva. Manje kufanele ukuthi senze ichain yokusekelana. Nawazi ukuthi cala nje sisenza umsebenzi yesintu la kufuneka khona ikumbese. Awunayo neyodwa ifem yeNdebele eyenza ikumbese. Kufuneka umncamo, awunayo neyodwa ifem yeNdebele eyenza umncamo. Kufuneka ikomo, awunalo nelodwa iNdebele elithengisa ikomo. So ke kufuneka ukuthi umnotho ukuze ubuye ube semaNdebeleni, amaNdebele akasekelane kuzokwenzeka. Ngakwenzela umzekelo ngoSani Supermarket. uSani Supermarket akusingiwo wonke ama supermarket abhalwe Sani Supermarket ekungewakhe. Amanye ngewabafowabo, amanye ngwabomza wakhe, amanye njalo njalo. Kodwa ngombana uvele yena ngaphambili waba nguSani Supermarket, abantu sebathenga ibrand yokuthi no ngithenge kwaSani, nathi sinayo iSani Supermarket. Ngilokho ke okufuneka ukuthi kwenziwe as inetwork ngapha ngesindebeleni. Ngaphandle kokusekelana abantwana bakwethu akunalapha sizokuya khona. Ngaphandle kokuthi silisa ukunyazana nokunyefulana sisekelane,
akuna lapha sizokuya khona. So ke ngingakwenzela nje umzekelo olula. Eswazini sesibiza Eswatini mvanje. Kunomthetho lapha othi indoda nendoda ifanele ithathe abomma ababili. Now kumthetho loyo obekwe enarheni le. Abantu bathi namenza amahlaya bathi hey umuntu ngabe ubone sochinga khona Eswazini ngoba vele kufanele ube nababili and siyafuna uba nababili ngapha siyabhalelwa ngoba abomma abayifuni into enjalo. Kodwa ke into yenzekileko nabo abantu beSwazini bebangayifuni into leyo, kodwa nabathi nabaqala isikhabo baqala nendingo zabantu abangendlela abafuna ukuyenza ngayo nabo nobangela abenza ukuthi bayenze njalo bagcine bayisekela sekulisiko leSwazini ukuthi uthatha abomma ababili nangasinjalo uzokuhlawula ngekosini. So ke kubuyisa amandla lokho ukuthi umuntu ozokutholakala enza ukuthi nokuthi amandla kabuyele kubondaba ezitha, amandla abuyele ebukhosini ukuthi cala msisifakwa ngibo abondaba ezitha entandini, kodwa nasifuna amanzi siya kwamasipala. Kodwa nange sabuyela kubondaba ezitha sathi man ngine 20 rand nasi undaba ezitha akabiza imbizo, sihlaleni phasi simphakathi sibhora amanzi sibe namanzi. Kodwa inyanga ezako sibeke ama 20 rand amanye kodwa sihule indlela. Kodwa inyanga elandelako senze paving. Kodwa inyanga elandelako sizifakele ama solar system. Ngilinga ukukuvezela ukuthi lento yenziwe eOrania njengoba kunendawo engaphakathi kweSouth Africa kodwa nezibusa yodwa enendawo zayo njengeOrania ephethwe makhuwa le iyakhonakala into njengaleyo. Akusingiyo yonke into ekufuna ukuthi ube mhlobo othize ukuze uyiachieve. Wakwethu ngithokoza kakhulu kwamambala bakwethu sikatangisa sisi 1022 Pub and Restaurant ngethemba lethu hlangana nethemba lethu nemaji sikatangiselwa yiGweva Production. Ibizo lami mina ngikuthanda Mahlangu. So mna kwethu nasele sesisonga njengoba sine part 1 ne part 2 nje. Ufuna ukukhunjulwa ngani? Kuqala camera le bathi khuluma ne camera. Well ngicabanga ukuthi sengiyikhulumile kanengi into engifuna ukukhunjulwa ngayo. Number 1 ngifuna ukukhunjulwa ngefairness. Ukuthi awumgandeleli omunye umntwana ngebanga lokuthi anganakho lokho ocabanga wena ukuthi mhlambe kumenza abe ngcono. Nasingaba babantu abalisa ukubekana esikalini senze izinto ngendlela ekufanele zenzeke ngayo ngaphandle kokunyazana sizokuya kude njengabantu. Izinto engifuna ukukhunjulwa ngazo ke zimbadlanyana. Into yokuthoma ngimuntu o straight. Ikulumo yami ngiyibeka njengoba linjalo, into embi yimbi ehle yihle. Kanti ke angikholelwa ekutheni umuntu ufanele ahlonitshwe ngombana anemali. Ngikholelwa ekutheni umuntu ufanele ahlonitshwe ngombana asebujameni obuthize. Cala msi ihlonipho uyayiena na umuntu. Ngakho ke sebenza sikukhumbule ngemsebenzi wakho. I-concept kaKanabo ngiyenzele bonke abantwana. Ngamanye amagama ithando lami ebantwaneni lidlula lenu abantu abadala. So ke unyaka nonyaka uKanabo uzokuhlala khona apha abantwana amaswidi ningathi nguprofessor uKanabo kuza kuhlala kunguKanabo. Kanti ke uKanabo awuhlangana naye endleleni, uzombona eTV, uzombona ngoChristmas phela. Izinto nje engifuna ukukhunjulwa ngazo ngizo lezo, musa nothando. Kanti ke into elula ukuthi vele empilweni nami iprinciple kimi angiyenzi into engingayazi ukuthi ngiyenzelani. Ngikho nje umuntu ngimbizela sengitsho nama angabangwa kwethu. Ngibiza abafowethu abanye umuntu wachapa. Ngifuna ukwazi ukuthi into yenza kole wayibona phi. Angifuna ukwazi ukuthi uyenzeleni, ngifuna ukwazi ukuthi wakhe wayibona ekhaya. Umuntu obethu umfazi sinaye ekhaya uyibone kubani into yenza kole. So ke izinto eziphuma endleleni angizwani nazo. Ngithanda nje ukukhunjulwa ngeqiniso nethando, ngilokho nje kuphela. Bakwethu sithokoza kakhulu kwamambala. Ungasihlola ku YouTube ethando Mahlangu _ namkhana usearch ichannel ethi Thando Mahlangu ukwazi ukubukela the beautiful, the best episode
egadangiswe kwaNdebele e1022 ngaphambi kokuthi sigadunga wakwethu i-role edlale ngothiza ekudiscovery nabahathi ngana. Well, ngicabanga ukuthi collectively singambeki mhlambe ayedwa uthiza ukhumbule ukuthi uthiza is the longest serving station manager userve 26 years so ke he's a Mugabe of radio. That's so funny ibeka njalo. So ke I think I'll give more credit to POM ubaba Oupa Mahlangu Paulus Mandla Kayise Mahlangu Paulus Oupa POM Mahlangu. Yeah, so ke nangilalele uJABU emhathweni iKwekwezi FM ngikhona ukuzwa ukuthi iKwekwezi le is the last product eya discoverwa ngubaba Oupa Mahlangu. Credit ngingamnikela ubaba uMahlangu uthiza ngokusidiscoverela umbuzana to make sure ukuthi that legacy stays. Kodwa ke ngicabanga ukuthi bonke abahathi esibenabo bahathi aba right Boboda Beat that generation yabo Hleziphi Nonupine now uqala ngapha Busaima Tebula, one of the best female presenters that we have ehlangothini laMandebele. Then you go and check the last discovery yakababa uthiza kuzabangile kaMickey Roche Michael Mike. Yeah, that trademark yabo. So uyakhona ukuzwa ukuthi ngikhuluma ngobani bese ke wagcina ke ngoArvuna. So he's done well. Kodwa ke ngiyakuthanda ukuthi ngibabeke bobabili ngoba nakwaba ne transition yamsinyana ubaba uOpa Mahlangu kangahlale ekhulu ekubeni ku station manager wanikela uthiza kwaba nguyeke odlulela phambili. Kodwa ke the best combination you can ever find in radio. Bakwethu sithokoza kakhulu kwamambala bakuthola lapha bafuna ukuhlangana nawe bakwethu. Well ke ngikhona ku Facebook ngulaki Professor Mahlangu. Ngikhona ku Flair FM SA iProm Media ngilapha ku email ngingu promedia.boholo@gmail.com. ukhumbule ukuthi ke iProm Media is the mother umbrella yawo wonke ama concept engiwenzileko ngikho nje enye nenye into engiyenzileko uzoyibona njengekumbese sportswear iyacho enza sapha ithi another Pro Media concept. So Flair FM Pro Media, kumbese Pro Media, ngokanabo Pro Media, everything Pro Media. So ke now ufuna inombolo yami ngena lapha ku Google uzoyithola iFlair FM inombolo uzoyithola lapho ngithi ungakhohlwa ukuthi ke sine app le ukhona ke ukuyidownloada ku Play Store ulalele ngayo umhajo iFlair FM kwaNdebele number 1. Thokozilisekelo bakwethu ikhulile iFlair FM nami bengatsho kunabantu ekade bathi iza kulasta 3 months kodwa ke ikhulile nami seyingirara ngithokozisekelo Mandebele nanoke maSouth Africa siyathokoza ungenzi into ongaziko bona uyenzelani izokurara. Ngiyathokoza bakwethu sithokoza kakhulu kwamambala bafu yavutha. Gazina kuyimpumelelo ngeze yavuka ikulandele kunalokho izase seyikuflathele nakungeminye imihlobo ngeze yavuka ikulalele kunalokho izase idelele nakuyimbila yahloga umsila ngokuthumezela nakungurhulumende ngeza kutsheje lokho